KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kakenhun ilakai kriket jongga CMC Maulai Kenton Masar kala yora ya kanam ladu ha kalempong ilakai kriket kabala ai kerteng First Late John Paul Kars Imyong Memorial Cricket Tournament knockout kabala long hamadan shnong ha Kenton Masar ha kasing sajan jongga arhui trik ujemang arajar arhuar ya kabala penlong daga seng samla Catholic Kenton Masar Kajing job jong CMC Kenton Masar hakani kajing hun final kalong hadian bakalala pan penlim no ya ka CMC Mautawar hakani kalempung ilakai kidon baro khat sautali ki kenhun kepala wani simenta nagi snong beper ki badan hapo ka jeli jong snong maulai ka CMC Kenton Masar kum ka ladu kala yok khur ya ka kusnam da ka song pisa ka sipo hajar tengka katba ka Mautawar kepala wan baar ka yok khur ya ka kusnam da ka song ka henrio hajar tengka Ya ka trofi bat ka song pisa la sam daw MLA uba PT Saukme sya ka CMC Kenton Masar kabalong kalado ya ka Mautawar ka bawan baar la sam daw MDC uba Tabor lang pathaw bat iyo bayo khur ya ka nam man of the match la sam daw uba Marbot Dakhar uba la sya khot kerpang hagani gasni la sakhi lang ru daw rang ba snong jong snong Kenton Masar u Dr. Marco Matri I kurim jong uba Paul Kars Imyong ikmi bat kiwe Klet bakas nong kanum klet sian ngin sepelong ka sakoi ka competition ka bede baka tong dokha ka khwai dokha kerting ni ba Paul Simyong nagaliang joka biodiversity pensanam uni urangba uni samla urangba perlok be bala alik kendit nani ka sela perthai ngangai bakat nu dokumen benidon mentah hakani ka jingelek kai daladi hi simet kumbu jumlin benilek kai tadu report kena Barhadu ka tournament ka bakadu juga KSU ru ngidang mi naka wei ka team ka bagi job bagi yo prize daw South League CR naka yang KSU but popol udan kat bat pigi players bakhat PE hi man ma pi job hawa pi khot ak jing khawai ngi poilang bai kumki nong penyat snong baka seng samla te kalau ke disakan mau ka basotonat but kau kemong biang sisna mempadap indrai ka keteng ke juu kalanang ya ini haki jibut jibkhat jibabun ginong snong berkham tam jogi para samla kapalang seng samla CMC Kenton Masar ka penlong ketika memorial trophy hak keteng ke jong iba Paul ulong perlok ba sultanar ba ye kalong ke jingdu bakrau di syama ke jing klat ke jong I nang ke slapertai namar ngilai I yang ni samla yang jing sekri ke bola ai tang ke CMC belabat ku nangelam hak sem leleno rewat apo asnong po tharu de samla bakit bakmi ya ke bit ke biang hasang tha ba kham tam bakpet ya ke baha kamiat nam tak kun samla di sultanat ba ke CMC Kenton Masar ke kenmau ya nangelam berim joki balayalam ya ke CMC seng samla CMC po Kenton Masar hak sem leleno ya ka balayo apan pelong kini tournament dak balum lang ya ki seng samla CMC bro ki badan hak ni ka mulai Paris ki jong ngi badan ni po mulai ngatarai bro ki CMC ki badan po mulai ki lawan man simenta bat ngi yi bahag ni ka por pementa ki atli ki CMC ki bala poisa ka final ka motor bat ka Kenton Masar ya ka ba kilayo apan pendap ya ka final Ban ngai ke play ke team ke job ban ngai ke play ke team ke baram ba ngindung du jikerman ba haksam banwan dalam pelong yang ni tournament pinyo banyak khamba artili ki benta ke CMC ke Masar lele ke wei ke lomban pensa nam yau niu kun samla ramba jungi ba lakit laba ya ke ba kamian apo snong patha tang asnong Kenton Masar re hak snong molahi brokawei bapol de wenik samla balkiu ba ban dalam ban pet ban kemi ya ke ba kamian jongki kun samla ya ke boleh don bentah seng samla mulai pelun bat kiwe seng kibadan ka bentah ke bakrau na ke bentah ban kentiu ya ka snong mulai bi ke jungi
lo dai ru nongelam jog ni keseng penek pensai kum soalang kan mau ti por senam bagi kendu badan ke cing iet ke bekerpang naga benta ban kit ban ba ya kabit kebiang hapok senong ke tau om tang ke tamasar bat kuwi ru ki benta ke bahap pok molai konstituensi tegi semua sya ke di jindu bakrau tabangi tepat ke boleh ule ke di tak babah ya ba pol bagi scam boleh ule ai ye ke jisuk bom tachu dan pok hema ke jong i nyai ku boleh konglen belum keme belum penmi yunus samla naga benta ke bah ke mer pok senong molai bangai ku boleh ke kesem baro ke bedan lekat ni por bangin yo pan pelong ini ketarmen sa cikan mau ye bom pol kabar pat iba ka CMC dah kini kecil pelong yang kini ketarmen bersat cikan mau yunus samla ramba jungi kalau lu melalang bu yang CMC beran pok molai kawe kalong kum kadak ban ye itu itau kabar ba pinkan mau ya yunus samla belakit hak CMC ban wadah pok kaparisu ngitip bahab la dan beta ba bun ki bentaram taban kentiu ya ki samla pok kaparis ingin scam maksudnya ponawan daga jing yelam nanti jung samla romba belen no sedwar juble ki samla ki bawan ki basim kia basimti ban yelam pat yang ki CMC kenika dong kenta masar ki nangla ban ya chusu sakaman naga benta ban pet kemi ye kebit kebiang om tang apa CMC barwana pok senang mulai borok Poi syabakut nang betakan deka we will talk the first we will tournament jang ba Paul Khars Imyong Brin suku sebelum seker ku kerpang naga benta jong akseng samla Catholic kenta besar scam ke kemi beneng ka seker ku kerpang naga seng samla kenta besar bareng scam naga liang jong keparisi kumbro kowe ke seker ku kerpang naga benta kajing le ha jong pi nam da winning members jong ka seng samla Catholic kumang juang kentin yosak im ga keteng sakanam hakane kesngi la barong la kala urlong im ga keteng sakanam iba Paul simyong bal khladno ilong samla bal kemensim ka bahe kemensim ka bayar ba kemensim babha kemensim kelut ba kemensim na kamenta jong ka hiye kesem asnong ka thau ba komjur na kamenta jong seng samla jong ka balang hi borokawai borok ngetik ba Paul long samla badang kemensim babha hadu kata-kata patn ha kajing klanok je ba Paul ka scam ka long sya kajing du ka bakrau ka banding kong na syap na ka banta image ba Paul ka scam ka long ka tisusi ka baktang hadu kata-kata hakom ni por mga yang ngani habadi mga lapay hang ni jaka akan mau itu sngi ba na barngelong bajan bahai ba Paul long we ni ginong Kristyan barat ba jong adu ki por menswa hadu benda khlad dalong perlok ba Kristyan la kamet kemensim badna barok kiliang barga jukan mau na kamata jungi badlong samla blong positif ha kanu ka baitimu ka nak mata kajing bah kajing miat tengmong mene ka long sya kajing du ka bakraw ni bikimi mar kanu jun kam ka ba na kaliang jong ba Paul dan kam la syupun be ngim ju kam kedua syupul syupun ka kam ka jam ka biang la ka de na ka jing sem nam ka sno ka thau ki samla ba bi khaj mar ka sno ka thau nadu pomenswa hadu kya kan mau de por jong covid ru hapor bandar liang jong kasnong ka don kam ila syupun be ba Paul pengi don kam ka tain ba kasnong ong to ka biang bangi di ila jan bhan na liang jong i bat kajing khlat hi jo por ru ka long kajing na barong kajing sosi ka thang nam tai lok jong i ri khun ki bare jong i langut ki khun scam nam tai lok ba Paul sa ka khu yi phi hi ni bandu jing kemen game ha ka puthei ka ba don jing kemen game ni bandu jing kemen ini melong positif ini perkhat pada scam KK bo bleu le ba ha pada scam bleu sa ka khu ba Paul sa ka khu na kam dai lok dai khun na kam dai kimi ba Paul men ki para ki ban na le jo pi don kam sim ba ha ba kam sim ka ban perkhat na kam ta jong i bari so kemen aku beri por kum kedak kajing penslo kum kedak ya kaban sa jingkan mau na kam ta ba Paul kesla pelong ni ka ton men ngiso kemen na kaliang bun ki samla ki bade jong kaliang jong ka CMC jong bah po jong mulai paris le sim benta besbune ki simata ka jong pi
Barkan ni kajing simata jong pi ka men sim nang deng seng samla Catholic alang ni kita besar bandar kali ajuki ke nang pelong ke tuan men naus nem shaus nem benda nang lem Frankie la kren shai ba ngai skam usdam baswan ke sepelong pada nak leng jongki sakoi tuan men kalau open cricket tournament nam dak mulai ya berkhaj memulai bisa baru kalau open saya mata po baru ngi sayo ban sim mentah pada ka bani cricket kajing pentim nak leng ngai jonga Balhak ni stress workman, bagi KSU kalau si mentah yang create kawai nak sports jaga ban compete bat kiwe gipriu kita nak pojong kejelam berkhlia jongi. Dalam play yang samla bagi sports kita nak pihim kalau menang kadang physical fitness tang ban coach ban kia ban long slim ban biang ban bit makan ban syak kalau pihim kigong physical fitness banyak kai semutanat. KSU jong ka sedal body kalau si mata kawai nak kawai nak sports ban compete ban kiwe. Ada kiwe samla jong lamnong dak kiwe samla. Umdai khasi kila ban kiu syakmat kila mila kaibha kila represent jaga jela berikan national team balik samla khasi kimla. Kadang-kadang kawai mu challenge bagi KSU kalau sim pada skam kajing kerpan kalau jong age sama mulai jong iru anda kalian jong pi pindah samla kalau kibah don dia kata kemensim kepada long ban determination ban kod jingbut benda kalian jong ngak ban pau pi kandu ke ba kai jing terang hak don kemensim jing kata ka im jong pi lega jing terang jong pi ambition jong pi kai jing terang jong pi tapi sang kandu ka syong pi ngau jong kan ni wei imei pa jong pi kersyan je pi de ban kersyan ni kandu ka ba kata jing terang jong pi kata desire jong pi dega benda ka basa ka syong pada ka happy kumur kam mantrestam ngidon kam mantrestam kani ka puthai ka bamanging im ong samla jing don kam mantrestam pi ka samla ka scam pina habania galti ka ba jrong ma ka hak ni ka puthai ka banon kam ni syam ni ka pi don kam mantrestam wat ju kwa ka mamta mata wat ju kwa ka ready made itu pi at any time kan syukur dikut belaga plus tu ready made wat juga apa mata don kam dah lebih kalau man perhat ya long term kisah tu kam tam dari sports don kam step by step you have to practice make a man perfect practice make a place perfect kita have practice manong perfect na kalian jopi hakalang hakanon ko benta but hak juga por kita have sacrifice ang samla ga jongi lakari mangaro mereka kam mengetrai hap ban sacrifice ni hap yang ban sacrifice le jong nam ta jingbiang juga mulai juga jelahi barakawai kisamla jungi laga de sport nap sacrifice laga de jingpuli hap sacrifice laga de nakadu ga jing laga kinu nuru ni hap ban sacrifice ni kisamla jungi kaj menaga ni kisamla jungi na shabar nang nen pok jela jungi mentag le yo kelat bani leka shabar kalau long international players kabanda basa kalau enggak lupa kata-kata jing terang desire dadalai dadaki wegi obele kai ino ole ka shabar belenga ngamio pi ka basa hi ka shong ha samla jungi tangi ko aban kiu umdon jinge kabanta basa ka shong happy wa pi don ka jing thu ban kiu diwai shoble pi pha shoble pi it shoble step by step scam ke ba pi mu kanang roi kanang par pinyo mensim ha kanono benta desai sin hokar pat na bagi samla jingin banlong ki samla ki batreshtam kongkuk samla ngem hagi singi ba ha gani singi mata kakam ka jam min suang iken kam sarkar mata gem kesho kam iken mata lu kam propitang ba suffer dependent daladi ro perlok jong phi ubiang bet mde banale phi kam bisni tai perlok jong phi kam yang kam jam ne bisni kam da basa habru ka jimut na perlok jong ubiang ngangan trestom warkum ju hawe sing ngum parlok kata ka di menong kata ka spirit ka banak le jingi langi do kam sim bangin kiyo scam aku ngi da ka jing khu da ka jing stay ba jing trestom ngi sala ban kiyo hakil yang baro desai sin kebelas buna nak menagi pelias baro nak kiyo syakmat nak kiyo hakil yang baro pat ngi community nak le pimti ku thu khamba abang ko abang good sports person Ihapan kian nak liang jeng nak liang gedrox, ihapan kian mata nak liang kiwi kiat berukhat, langi hak ni singi mata kajing konsen jong jela, konsen isno kitau, namar ba kisamla jengi tang country kan yus nem longgop hak gedrox, apa longgop hak gedrox poi shul kalakut, kata karya jengi kalakut, paling sobat kentu nak liang jengi,
Bagi don kam lagi melit dengan duksa bawah. Bagi ham lagi persagi para. Isamla jungi. Kedem bakal tiba deh bagian kian no drugs, kian no kerja, kian we kerang mengilaban kiu haborok. Kajuhi shalenti joko jingsai so ban kiu kam judon kano no shortcut kadai syam bawang iba apiti sau kumia step by step ni haban pristam meladia kani kadai kajuk bementa ladangi jaito kam mengila saadian marwai habangi smart ni sedang daladia yaladia ni depend daladia ladia kamut nin kiu haman man kiliang lakalang haka sport lakalong hakalang ka pulu putih bat haka kamai kaji kani kadai kan nuksa bahatam bangin sedang daladia yaladia ban kiu yaladia to kubli shibon ba anak betaki tian jopi te mentahi sya bangin dan ya kan sya bangin dan sya benta ban sam ya ki price te ni nak sang samla ni sungu kerpang ya kini kita jaka jong pa marbot dakhar te ki bla ai sobha ya kini jaka bangin pelong nam ta kan ka tournament te dam dei nak benta ka jik sebun jong ki kayen kasan jong pa marbot nginum yo banyelom lang kru ni ban pelong ka jika bla pen championship am ta ka sang samla ka thalik jongi ya ka paris jongi hendra ya baru kisang bater ki bla yo ban pelong ya ka tournament Tekum katak jingkan mau yang saya sisian ya lead John Paul nakam tak mensim ke koridor ke jung'i kabladon hapo kahimau play tengin ya yang lang tangsi minute iya kum ka respect nakam ta ke jung'i Habidai bak kani ka sports mo, habidai bak kani ka cricket ka bala wanra bala horse da kani ka sang samla Catholic Kenton Masar. Ngasuku aban ong kumni ya ki samla ba kanu ka ba phile phide benle ka ban wanra ya ka jingben toy. Katahi ka bangi ong ka youth movement. Ban wanra ya kata ka jingben toy ya kani ka kanu ka ba phimut ka ba phitmu benle ka bangi ong kata ka youth movement. Bat hakani kapor kamenta hakani kisngi ki pamenta pat ngi ba kajimentoy lani kata ka kalat lesi ngalabanong ba kam idon hakani ka jela ka jungi na kamta ki khun samla ki ba don hapo ka rikasi ki jungi hi prokowe namar paling ong kumta dang ini kniat singi kalong ka ikai ka ba snusi kalong ka ikai ka ba penduk mensim yang i kum kisam larang ba yang i kisam la baro ki badon hakapo ka purinya utrep namar ngi bakalar kalenti kamdon nakamta kisam la ngi ki opportunity su kamdon nakamta kisam la ngai ba bun ki kisam la ki kut no ki kut lat no kamtam yang i ka nuksa kini kisngi ki menta ya ka ba yedei bak kini ka Meghalaya Games anong ipi ka Meghalaya Games kadai ka flop hadu kata-kata ka flop ru kadai namar ba nyimdon ki operation ki baklan ka Meghalaya Games kadai ka games ka bawara na kani ka sarkar MDA bat kalong ka flop bat nakadaw ka jung flop kalong bang nyimdon ki operation ki baklan ki panpet ngam ta ka roy ka par po ka jela ka jungi tingidan kam ki samla ki bandon ya ka jing kli nani syakmat ngidi ban form ki movement ki jungi kanang bang irwan ra no ya ka jing kala nang ni syakmat te hai ni por belukot ka pamenta ngasngo pan kitbok ruang ya ka sang samla Catholic maula kin termasal ka jungi ba nang ni syakmat ba kanang tristom ba ngindang yedon rengkat lang bangin ya tristom lang rengkat bat kamtam ngaso pan ai khuble kerpang ru ya kini ki tim sporok khasa tuli play shembenta bat kamtam yakini ki artili teams ki bla poi hakane ka final ka momenta winning is not the only thing, participation is the important thing mo tang bat play shembenta fila participate rade ka jingjob nakamta kan namta ka tim kanu tim ka shembenta ki pelayawan hadu kat sautuli mo kam da song than kata ka lesi kata ka ba jingjob lesi ngalaban ong ndai ka dei tang ka participation ka ba lesi ngalaban ong kala wara jingjob lupa nakam ta ka jong kumbang la yakran kumbang ong mene ba ngim semput berhat ngalaban pengkut ya kini ketren tournament Henry kejing island jong kepeneng kalalong hakabamangi lalaban pendap ya kini get tournament kabamangi la penlong
kabangin mangi lamut man pelong man pendap hak arwai terik jong leu penai mi tengi dap dak jong sungu ka kraw yo play ubla real sumarengi ubla ai ngi yakni ka peneng ka basai wat hadu kani ka kelemat ka bamentaru ngidang long artatien henry ublei uban jodan dekat ngi barbor te ngi dap dak jong sungu ka kraw yo bangi kerpa di ubang dan dekat bangi nang ni syakmat ki kam ki ba fair ngi keseng samla ni dan ke jing thu ban pelong ya ki nu program ki fair ki balong ki jing mentoy nak amta ki samla nak amta ka balang nak amta ka snong hi bro